Eu falou fa tala fatu ya jo sa mole atu pele de sofa man malo Yesu Keriso ole a ole kalesia ya ole afia finei ya ole polo na valu ne o tato programi ole Kerisimasi lo ainga ya ole a wina tu sa watu tato fa salonga ilano le mal mal ta po ole fakasa I wo fatu I fangalo ya ole fa moe ina ya o moya le nganga ole Kerisimasi ya o tato wanga ya tu di fa na tuina ni to sanga ya pe ona fa yatu la fine o la fa fiai le kalesia e fakasa mai o fatu ila no tata inga le sunga de toina o le tata fono komiti o tamao le kalesia le sunga ya stasi no time ya male fatua a pere kalesia ai mori nga fa tele ne ya tato ngolango le compagnie o longoina tato proclame pe o ye TMO le officio fa sei o le MNRE o le tanga luenga puna o me sumanga o le UNDP vai ngalo fe ngai proclame o le atinae o malo o fatasi o le tanga luenga so fo malo loina I le vai ngalo la to fa ta waina ia fa mai pis ia fa pe ai mal pulenga o talonga fa tupe ia nei lango ia lu lango ina ta to proclame le mo fa yo na winat I lau mai mo fa fo mai ele nei fiaf nei temi la tu le avanoa ele sunga le toina wala matahina o tato proclame ele nei fiafi o si mai la fa fonga ia manuia la to poinga Samoa ia manuia foi ta pena atu le kalesia o la to proclame nei fiafi I sofa manu malo Yesu Keriso le pepe o Kerisimasi le ali faola e o folofa atu ai nei au fai pese Pata alofa atu ili pa ia maulungo le kalesia yon tulanga falpea. Pata alofa atu ili mamalu fonga mai mua mai a te oe Samoa le atunu tofi. Ele ngata I Samoa nei a o atunu e mamau. La tato utapo yatu ili atua. Hawawa whanau mai mo I tato le tama. Ua foina mai mo I tātou le atali. E lona ua le malo, e ngō foi o ia o le silisili ese, o le faipule, o le atua malosi, o le tamā o le whaamamau, o le ali o le filemu. Whaauta foi, ua sailua ina le ie pui pui o le malu malu. Wa matai foi lunga e o I lalo. O luluina foi ele. O mavai foi papa. Wa manoa foi tunga mau. O le tai foi o le tose lau mai na leo ya Yesu fatasi mai. O fapeane. E moni o le alo lava le nei o le atua. Ngau fa longo foi le hotele mai le langi o fapea mai. Fauta wa yaile afio anga o le atua fatasi matangata. E mau foi oia mai latou. E fai foi latou mo nanu. E ia te latou le atua lava. E solo e sea foi le atua lo mata uma yo latou mata. E le ai foi se toyoti. Po se fano noa. Po se awe. E le ai foi se toy puanga. A wau mamae me mua. Si o tatou tatalo. Le atua wha mama ue. O le mua ma le muli. O le atua o mātou tamā. Ua whai oe le ali ie ma o mātou tofi e wha mamau. E wha vai a te oe le nei atunu. A o le ao lava o le kalesia. Ua manu maloa iai I mea umalava. Ua mato iai nei tu aso. O le wha moe se ita pena atili wha le nganga lau whanau. E le ngata o le wha manatuina o lau fio mai ala ia Yesu Keriso le pepe o le Kerisimasi. A o le wha moe mo le anga I pia iluma. I le taunu unga atali. O mea ua umana e ta pena ina ma whaali mai. Fa mana ina le nei ngā luenga. Ma awa atiri mai pea lo ufina ngalo, ma ia e whailo mai a I mātou ou la mala.
Whatumuina le nei maota, ele mana o lo wanganga paia. Mea susulu mai lo matango fie, o le ola wa whapa ia ina. Whangai tia ai le tangata e pese, ma fia pese pea mo oe whamamau. O la mato o lenga lea. E la lava le suafu mamalu o Yesu Keriso le pepe o le Kerisimasi. Amen.
down by the riverside, just in our Fatunga. Safa Fonga Mailutato Watano, here it happenanga, Arefakasa Fatu. I laugh a statue Malong Popo, Motato for Saloma business, I do it to my on the far out there, or the family more Fatu. Samoa is vulnerable to cyclones. They can hit anytime during November to April. Before the season starts, you must get prepared. Check your house for structural weaknesses. Clear your compound of loose objects that may cause damage during extreme winds. Trim or cut trees that are close to windows or power lines. Clear drains and waterways to prevent flooding during heavy rain. Stock up your food supply and ensure you have a radio, batteries, torches, and a medical kit. The Meteorology Office will issue regular cyclone warnings through TV, radio, and the internet. When a cyclone is approaching, batten windows with plywood or roofing iron and make sure to leave a small opening to prevent the roof flying off. Tie down roofs properly with ropes. Do not place heavy objects on roofs as it can be blown off. Store as much water as possible and ensure you boil water before drinking. Turn off all gas and power mains. Always stay inside. However, if your house is unstable, evacuate to a safer shelter. Cyclones cause flash flooding and storm surges, so stay away from rivers, fords, and coastal areas. Keep your Aiga safe. Plan, prepare, protect. Ile toi tari mo tato programe Kerisimasi lo wainga o le a watu le wainga lo na lua o le famo moe o le kalesia EFKS mai o fatu e tu sai mo lo latu sao le tato programe o le Kerisimasi lo wainga.
wa tatou iai le whai ungol nei wha moe moe, ia o ani mea wale lei, o ani mea umatanga o fie, ia vi iai le pepe o Kerisimasi. A foi ni whale tonu, ma ni mea wale lei, ia o mea nai nofo mātou i o whato. Tatou talo. Nelo langi umai, ia tau pese atu i le li. Ia tau pese atu i le li, le pese fau. Ia tau pese atu i le li, ia tau whawhitai alo na suafa. Ia tau tala i atu na whaolatanga i le aso, ma le aso. Ia whamanuia le Kerisimasi, le kalesia, ma le atunu. Maua fo i se tau sanga fo e tumu i au lava whamanuianga. Mātou ki tālo, tu maumaia, i au mātou lunga, malunga uma o Samoa, malana whanau uma i le laulangi. Pula pea lo malama, i mātou nei o i le whamamau, e whamamau lava. Amen. Oh
Ia na sa mai mai tātou atunu e le whamoemoe e a po tāpenanga foi ia le kalesia whakasa mai wa whato i whangaloa i le rora taitainga le sunga le toina ia so tasi nutime ma le wharetua ia savalinga ia ma le kalesia me le morele nganga whaaftaitele e le sunga le toina ma le wharetua ma le kalesia ono tāpenanga mātangu fie ia mo le whaile nganga whaaftaitele ina ia tātou langolango o langolango ina nei po kalame mo fai ona au natu i lau mai mo whaafonga sa mo i le afiafi ma le afiafi pe na iai le GCA ia o le pulenga o tānong o le mtangaluenga o le puna oa ma sisi manga ia o le MOE ia o le mtangaluenga o lo whaarawe whaafosei ia whapea tasi e mo le langolango le soifua maloloina i le vaenga o lo lātou langolango ina o lātou mataituina ia wha mai pisi tono si o tātou atunu ia manu ia tele la whaasosanga le EFKS tātou atunu Samoa o ni ngale ia joe se whamopongo le tātou porkalame le Kerisimasi lo ainga i le afiafia tai au o le asi atua le tātou porkalame i le afioanga o sātui malufilufi i le toina le sunga ia taise yoapu ma le wharetua ma le kalesia sātui malufilufi ia manu ia tele la whaasosanga le EFKS manu ia whia mutiute i neva iasu soifua ma ia manu ia Lelio maluma yo pese pesenga mai ele savili atata mai maua le kitara tino amaniti sama leo malu peni angelu elongo yo utino umfana mai lo tatu faaola oye su Keriso. Hoy será o seisi, serisa o fai mai. Hoy lenga o ita, leo fia awai. Hoy será o seisi, serisa o fai mai. Hoy lenga o ita, leo fia awai. Ui to sana manganu ing mafai Wate fa au le yo le to langa manai ai leva ai Emo maila o Kerisimasi walanu ese O mea lo fa ua fe pasia i ua fana mai le pepe Pese Osana, pese Alleluia. Fana mai le tama, lo tatu puluvanga via ele Messia. Pese Osana, pese Alleluia. Lo tatu puluvanga, fana mai le tama, lo